Għar-raba sena konsekuttiva se tkun organizzata in-Night Fest Haz-Zebbug, wieħed mill-eqdem irħula ta' Malta jinbidel f'post medjevali b'laqta kontemporanja. Waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar l-attività, is-sindku ta' Haż-Zebbug Alfred Grixti qal li ta' kull sena l-organizzaturi ħadmu biex jippreżentaw l-aħjar talent lokali u anki internazzjonali. Din is-sena l-kantant Fish, magħruf bħala l-frontman tal-group Marillion fis-snin 80, se jkun qed jagħti spettaklu flimkien mal-band tiegħu. Id-dħul għal din l-attività huwa b'xejn u min jattendi jista' jħalli donazzjoni bris id-dar tal-Providenza. F'kummenti lil One News, il-kantant Fish fisser dan il-kunċert tal-karità bħala esperjenza sabiħa. I think it's wonderful, as I said, in the press conference. I mean, it's great that, it's not the council that's funding this. It's been funded by corporates, and it's nice to see that, there's some, good-hearted corporates out there that have made the event happen. Night Fest Haz-Zebbug tittella s-Sibt li ġej f'Misraħ San Filip mis-7 l-qudiem.